Noma ungahlupheka kanganani kwesikhashana, noma ungahlushwa kanganani kutawedlula. Encwadzini yesembulo lisitshela iBhayibheli ukuthi ungesabi loko lotawuhlupheka ngako. Kusho ukuthi kuhlupheka yintfo lekhona mbamba, kepha kudzinga ukuthi ungakwesabi. Lisitshela ukuthi inhlupheko Sathane latawufaka labanye kuyo itawuba yemalanga lalishumi. Yonke inhlupheko ilinganisiwe njengelibhuluko malithungwa, njengesiketi masithungwa siyalinganiswa, akuthungwa liyadi lonke. Nenhlupheko ngeke ihambe ikuthathe lichi, ikuthathe siphelane, ilinganisiwe. Waze wayibona nje inhlupheko uhlaseleka ubokwathi ukuthi hayi lento lena ilinganisiwe, ungakwesabi. Nasi ngwaselusuku sakavuka uhle ngikuhlephelela evesini, kungenteka uve inshumayelo, kungenteka wafakaza nangalo. Nami ngake ngafakaza ngashumayela futhi ngalo incwadi yaIsaya sahluko 40 verse 29. Ubapha emandla labo labakhathele. Kungathi ake ngiphoze lapho nje. Ngeke ukhathale siphelane, emandla yabuya. Kanti futhi ungamlahli umuntu lombona ukuthi ukhathele, ungabese umthatha ukuthi useless, ngoba uNkulunkulu usemsebentini wekupha emandla labo labakhathele. I-filling station ayentelwanga timoto letigcwele, yentelwe timoto lesetiphelelwa ngipetroli. uNkulunkulu uthi yena upha emandla labakhathele. Awuticabange nawe sihlobo sami, ungati write off kwasho bashumayeli ngenxa yokuthi ukhathele, ngoba uNkulunkulu uhlalele labo labakhathele kuthi abaphe emandla. Lithi awanzise emandla alababuthakathaka. Angichubekele ku-30. Nalabasha bayaphela emandla batsinwe. Kusho ukuthi umuntu lomusha ungamlahli, ungamthubi, ungamdzeli ngenxa yokuthi uphela emandla, ngenxa yokuthi utsiniwe. Ngoba lithi livi lenkosi vele labasha bayaphela emandla, kepha ngicela unake. Alisho ukuthi bayaphela, kepha lithi bayaphela emandla, bayaphelelwa ngemandla ngalamanye amagama. Lithi nemajaha ayakhubatela awe nakake. Kodwa labo labethembele kusimakathe bathola emandla lamasha. Wake wambona umuntu athi uyagijima awe. Lo muntu akagcini ngekuwa, ugcina sekavukile futhi. Lo muntu lo kewashayeka phasi wawa emnothweni, wawa ebudlelwaneni. Lithi kunemthambo la uNkulunkulu afaka umjovo khona, utambona phinza gijima. Lithi lo mthambo lafaka kuwo uNkulunkulu ngumthambo wekwethemba. Lithi bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinswedi. Hawu yebo nini. Lo muntu bese kaphasi nangiyase usetulu. Lithi bayawugijima bangatsinwa. Lo muntu bese kahamba ngathi uyawa. Lithi so uyagijima. Lithi bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla. Hawu. Lo muntu itolo abephelelwa ngemandla atsiniwe, sewutawuhamba nyalo angaphelelwa ngemandla. Ungati write off ngekuphelelwa ngemandla, futhi ungamwrite off lomunye umuntu ngekuthi uphelelwe ngemandla, ngoba uNkulunkulu ubhizi ngekupha emandla lamasha. Amen.